bathi uhamba ngo-240 bathi ayogijima kakhulu bathi ehlisa ispeed. Inkinga la ekhaya angizazi ispeed zakhona esingakanani ngoba mhlazane ngingena emanzini akushiwo ukuthi-ke la ekhaya ngine-speed wathiwa la ekhaya sokholwa nje nomuntu akanaka kuzela ekhaya kwaphela. Manje wena munako kwabanye unganako kwakho ngoba phela uthi abanye abasamfuni ushefa ukhuluma ngabanye kodwa uthi wathi ungena emanzini bathi umuntu akanaka kuzele awuboni uyaziphikisa manje. Uthi ushembe mangabe nginikeza umuntu inkonzo kusuke noma mangabe ubaba bephethe inkonzo bake bethi shembe ngicela ungipha amazwi makukhuluma umuntu eshumayela songakhulumela umuntu sokuyokwehla ingilozi osule yamnikeza amazwi bese yena ingilozi usikhuluma ushembe uqola ngazakhulumela nomuntu ngoba mina njengoba ngayipakela ngomhlophe nje ngumanqele kodwa mase ngifike ngomhlophe ngizoba iNazaretha mase ngizokhuluma okwesinazaretha okay khona izinto la ekhaya engenziwe khona la ekhaya ezenziwayo kodwa manje mangabe wena wenza lokhu qhawula khanga phela kwenziwa lonke siwe sibuyisana endleleni ngoba singagida senze yonke into kodwa mase ngabuyisana endleleni shembe lenkinga okusho ukuthi abantu abambulelekile basuke besabona umpaka kaManqele kanti sekukhona iNazaretha lapha sekhona bethini bethi umpala kaManqele abasho ukuthi leli Nazaretha leli yagijima bathi umpala ngumpala ngaphandle la ngaphansi ngeNazaretha. Manje iNazaretha akakuyi ngeminyaka kusho abagcotshwa bamaNazaretha wonke umuntu uyiNazaretha makusuka angithi kufana nokuthi noma sila emgidini nje bese mhlawumbe ngikahlela umuntu kabi ingane encane bese ngithi hayi ingane encane kanti angiboni ukuthi ngenzeka lo muntu njengoba ingaka nje mhlawumbe ukuphila kwami kukuye shembe mase mina ngimkhahlele lo muntu ngimxoxa kimi sengilethe ukuphila kwami ngoba uzophuma inyembezi athi hawu wangilimaza ubani kanti njengophuma inyembezi nje sekubhalwa isoni kuthiwa mina ngilimaza ubani mhlawumbe bengizothola umsebenzi ngeke ngisawuthola. Ukuthi nalabo bakusolayo kungenzeka bakusola nje abazi ukuthi ukuphila kwabo kukulamanzi ushemba kuphathise wona bazonaka inyama ukufana kanti akusesiwe lo abantu angithi lento lenti kanjani futhi ifana noshembe ushembe bake babona inyama ukufana abantu ushembe bese bemthuka bebhala izinto mina inyama yami ifana wonke umuntu osezweni kodwa amazwi engakhulumayo awaphumi kimi nobani osuke shumela amazwi engaphuma usuwanika ushembe bese kukhuluma le ndaba kaShembe shuthi abasolwa nabasola unyazi laba abantu abasola inkulumo esuke ikhulunywa ethempeleni basola ushembe ukholwa ukuthi phela umuntu amnyele namazwi iba